Nimeri na kuna aikari magikungwira kwamurwo kwa location njeru ya Munyaka na kuheo chifu mweru. Leo ninafurahi sio na kifani kwa kuwa ninakabidhiwa mamlaka yote ya Munyaka location. Asante sana. Nimepeana location ambayo haina wizi wa ng'ombe. Nimepeana location ambayo wenye wanajaribu kuvuta bagi naonaga tunawabeaga na hao mapastors wanakibia wanaenda kwa assistant chief kusema hata sikuwa nimevuta migi, anakamata wanapelekwa jera. Location ino yamuritwo kuma location-ini ya Mathingira ward-ini ya Leopold, atongoria matiganite magitariria bata wa ikinya riri. Serikali imeona ni vyema iweze kuikata mara mbili. Koguo kwi mawira mekuoneka na nitukuhuthiria andu mawira ma gukorwo magithie kuraihu gwetha motungata. Nitwakuhiririo ni huduma ciothe iria tubatara guthi kundu kuraihu. Maugite wamuri uyu uri utafanire itura-ini ria Quality gitongorio ni munini wa commissioner wa Nyandarua ya Rugongo Walter Ngaira na MCA wa Leopold Kamau Gathungu ni uguteithia kunyihiria aikari ng'endo ndaya makoretwo makioha gwetha motungata ma thirikari wa afisini cia chifu. Huduma za chief zitapatikana hapa karibu, na kwa hivyo wananchi hawatakuwa na ile tatizo la kutafuta huduma mbali sana. Ni gukorwa giaka wabici cia ACC haria Kamukunji undu tuoya na njira njega muno, na niturathie na mbere na kuhuthia utongoria toria twaugite ino ni thirikari ya gukuhiriria mwananchi wa kawaida. Chifu mweru Joel Mushaku ni akenereire kwamurwo gutungatira muingi wa mwena ucio, riu akimoria unyitaniri niguo gukinyaniria motungata ma bata akinyitwo mbaru ni muingi na atongoria. Chifu uyu amuritwo riri thirikari ikirire bara ndito ya kurona urugi na wendia wa njohi cia ibango hamwe na ndawa cia kulevya uria riu chifu uyu ehothete gutereba. Ngiribota Inooro TV kuma gicigo kia ubunge kia Ndaragwa guku ni kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi.